Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari jay bilen, isak naptay tina idadaten tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragragsak ibalik na puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao di ari ana marswa idil iti gloria alleluya na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo. Haron kumatakay ginkat kastoy. Isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak naptay ina idadateng tatlon bendisyon na masagrat tayamin. Paskwa manen intay agragragsak ibalik na puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao ti ari ana marswa idil iti gloria alleluya na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak naptay ina idadateng tatlon bendisyon na masagrat tayamin. Paskwa manen intay agragragsak ibalik na puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao ti ari ana marswa idil iti gloria alleluya na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na night market daw kami. Labas malot. Alright, we're here. Haron, kita natin. First time namin mag night market dito mga kalakay sa Santiago. Eh, kita niya na kita lugan. Alright. Kana. Kailangan natin.
So, yun mga lakay. Dan. Jay, Ha? matgatang dansa. Ayan. Kakari na talaga sa jong portada. Ayun naman. Wala na akong pera. Atoy man nga, uri ko mami no, dito mo. Ate, yun namin ito.